yang nama juta yang Aceh yang kebat temenang bak TikTok itu biar apa temenang so yang merempa urinang Aceh muka ubah kuat nan dengar bak TikTok hanta je dengar tu menyutadang sampai engkau sap tak buka sap tak dengar sinang yang pegah apa tanyo yang po HP male ji melimang tan male kan dalam pingang itu di dalam pingang di dalam lau itu Tok bayaknya kan. Tanya tengku tak pingat tu. Tanya jiti nak musalap pun sampai tanya tak berangkat. Nyak talung perahnya pasti ipu batik tu lewat. Nu tu ikai loi tu nak lewat. Nyai kah yang puek kata ngonya buku. Mamnya batik tok kayak keung kelong keung ju. Nyai komen le urang macam ipu perah hidron tengku pulang-pulang. I komen yang urai urang komen kau cukup bangai. Sabar lagi kai pelemah abu payah pasti. I komen ka abu payah pasti keun. Abu payah pasti na TikTok ke. Kau bangai kah megom. Tak kena keun kabu be batik tok. Kajak rumah ke ka keun. Hang kajak jak ka pakalong. Ku bakah kena nya ka tinggal kah na ka keun ju. Kan wa jemput masalah. Abu mudi batik tok entah abu mudi lalang TikTok. Mina ni ke yang malanya ipu elong batik tok mi ke tu macam mi ke ni komen ni tanya nyoba yang kurang yang TikTok gop yang pi gop. Ilong ku tahu urusan kan ada pu pi. Ha mula. Maka kata nak ilong ku prepara segala bakah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan nikah pi buta mau surga ngan mak. Hai God doa ku ilong. Panen doa bro nak ku apakah kata mau neraka? Ata kakak keung keluk kakirin pahala kadang ilung hana pahala kurang lain narata kakun naga mai rana kana keung ke gop ku ilung umum melum pegah yo anak ku pegah ke tiro urang mai ka ba TikTok tok kelung keun yang lu pegahnya kena sehat nyo hanje pegah siapa mandum beda pegah ki bancara teman ya kan yang kerja urangnya Acehnya anak doa oleh hai ulama tutup pegah nah yang keung tutup pencuri jaga pan ni ke mengkan ni jaga pan maji pernah kada Bati maji pernah lagu bu jamun kan tutup lah melua. Nanya telan ke. Ke pegah apa ni? Jangan pandang kacu. Miak tuduh tutup. Jangan bodoh. Bangai megom. Ya, mana? Masalah ulama mengkawin lain. Nyanyi nak orang pegah lah. Lebar perumah bertusupnya. Raya makanan. Alah, hai tangan. Puat bah je mengkawin lah agama. Puat bah je mengkawin. Yang kurai dia orang ulama mengkawin betul mengkawin salah. Urang salah yang mengkawin anak tak perempuan. Agi morojeh mengkawin dua agi stasiun TV manajemen kalbu wata agi bayar tu. Agi ngape urang nyawa ada lebat TV gara-gara mengkawin dua agi mengkawin dua bengeh urang padahal betul ke mengkawin ke menikah agaknya urang malem. Yang kurang pegah le urang tengku dua buah depu tengku hanya dua buah depu lain je lah depu kau. Ariel Peter Pan, abai depu-depu kau benda sampai orang nyawa macam tu. Ya, mana diri yang berbahagia. Kaya mana yang pertama nikmat kecabut, yang kedua gepina, yang kelih gepu mati dalam keadaan ina. Tanya kala pernah tsunami duk najai mati urang kala. Tiap main. Tanya orang Aceh, inai perlak, mata permontan dah TV kerat. Umah ku jangan mati ha. Muribah meninggal urun dia pandai jaya. Ini aduh saya. Umah ya. Ika ulai main dah ha. Engkau aduh. Ika bija aju deh. Di kafe gede ju ija. Ijai pun sepat ju awak jumpa ijai pasolan kau yang langnya flu awak Malaysia truk laju le pandai truk Ika itu aduh sayang dah. Aduh main di pasolan mudah juga Ika ulai. Umah ya Allah. I juga ju main udah nautak banyak Ika yang nautak pi luar kadang. Kan aneh. Nyo kegedean gupu mati dalam keadaan hina. Jadi tidak pandai bersyukur. Maka momen gede malamnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi bersyukur kepada Allah. Maka urang Aceh ada nama syukur mandum gepegat kanduri. Kemulut Nabi pegat khauri. Gejak ublang gepegat khauri belang. Nak khauri belang kan? Jir khauri belang deku jir. Yang hajir kanduri ke belang. Pat beda nunggu penyok kanduri belang, pegat kauri lang belang, liu paju kauri modoanya gebunang kauri belang, kanduri ke belang, liu pegat kauri dia aro lang belangnya nato paju. Orang Aceh ke pegat kauri pakan syukur kepada Allah karena merumpok rezeki lang belang, karena ganyan jauh belang. Menyokatnya jauh laut, ke pegat kauri laut. Maka di Aceh nak kanduri laut, nyampi lagi habanyan. Ge kanduri bak bineh laut, kan kanduri ke laut. Yang hajak kanduri ke laut.
kebua tabah pai lan jalo tulak ke dalam laut pai nomorot. Tapi kepegat le urang gesi kebe-kebe kanduri bab benai laut kepakan terima kasih bersyukur kepada Allah karena mutuntun gecoh rezeki lang laut maka kepegat kanduri lah laut. Yang keju Aceh lu pegah tabe-tabe kepegat kauri ni kalan. Oh gak nyan kok trip kau dep hana rumah duduk kepegat rumah tegwa rumah baru na kanduri. Bahkan kanduri rumah baru bersyukur kepada Allah kagebi rumah baru tingkat gebi rumah baru tak kauri pula merempok darah ni raya alam kauri darah baru barokon kajamun kajomblo dan download tapusan bala dadap yang naik kirim duduk merempok perumo rupanya alhamdulillah pegat kanduri sia lemo pre darah baru linto pre darah baru darah baru pre linto karena linto alhamdulillah barakan kahek dah pegat tekan tanda panah nomor WA aku ada di sini sudah umur 30 tahun belum ada yang mau aku jomblo pun bisa duda pun bisa rupanya karena lintu ya kauri maka yang na lintu ke kanduri darah baru lintu kauri syukur kepada Allah urang hanana katrep ke preh tenana bak putra nana pegat kanduri preh hana menyemenan tanya ke putra Nabi Muhammad tak pegat kanduri maulud syukur kepada Allah keputra Nabi Muhammad dan ketanya jid ke umat Nabi Muhammad mudah-mudahan bersapat di akhirat dengan Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin tanpa terasa jempol 12 lewat 10 menit waktu na aliran lain lang kawan yang hanjir berjarah nubuk punggung na awak a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا عليم أنت تعلم حاجاتنا يا الله فاقضي حاجاتنا يا كريم ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا سلمنا يا الله وسلم أهل بلدنا آجه يا كريم سلم أهل بلد فلسطين يا رب العالمين من القوم الظالمين من القوم الكافرين سلمنا وسلمهم يا رب العالمين انصرنا يا الله وانصر مجاهد فلسطين يا كريم من القوم الكافرين ببركة كعبة بيت الله وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kabeh dakwah. Ya Allah, budak mendum cana neme bedengai. Ana kemantang lebih dan kurang-kurang dan lebih dalam kemaah. Akhirul kalam. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.